Pamirsa, ia diastun pemerintah Provinsi Bali sampun ngewedar nenten ngemargiang lomba ogoh-ogoh tingkat provinsi, nanging pemerintah Kabupaten Badung pacang margiang lomba ogoh-ogoh war sekali tali selai untuk perindikan sane anyar. Inggih punika, selikur karya ogoh-ogoh pini becik pacang nyarengin pawai ring wewidangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Kepala Dinas Kebudayaan Badung IGD Eka Sudarwi Tenguningayang yening penilaian okoh-okoh kemargiang antuk makudang-kudang paletan ring 500 sangang desepat karya okoh-okoh sani kekaryanin oleh ketruna ST Miwayuana ring sejebak Badung. Mawit parikrama seleksi inucap pacang kapilih selikur karya pinih becik sane selanturnyane pacang kasinahang ring pawai okoh-okoh sane kemargiang ring widangan Puspem Badung. Pawai okoh-okoh inucap pacang kemargiang selami kali rahina ring tanggal selikur kantos tanggal kali likur Maret warsa kali talislai sane cakirau. Ngenenin indik genah pawai Eka Sudarwita Mausang pacang kemargiang ring ajeng Balai Budaya Giri Nata Mandala. Eka Sudarwita ngawawahin tetujon pawai puniki, mangde krama preside nyaksiang keluihan ogoh-ogoh sani kekaryanin pares ketruna miwahyuana ring Badung. Mepaiketan ring mekanisme mekarya ogoh-ogoh Eka Sudarwita Mausang kantun ring tahap penyusunan, nyanging sani kejantenang tema ogoh-ogoh patut nyinahang, indik kuentenan dewata-dewati, detil miwah kale antuk lakaran sani alami tur ramah lingkungan. Satios punika Eka Sudarwita taler metu eling mangde pawai ogoh-ogoh ring rahina pengrupukan presiden memargi becik antuk nyarengang mekatah angkani ngawit bendesa adat perbekal miwah lurah ring suang-suang desa. Parindikan inucap mata tujon mangde samian krama presiden nyaksiang pawai antuk rasa trepti. Antuk kuentenan lomba miwah pawai ogoh-ogoh ring Badung kaabtiang reste puniki stata ajeg tur lestari taler ngicenin selah pariwana ngewedar kreativitas taler kewagedan sani kaduenang. Parwata Bali Pos nguningayang.